डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। Hello guys, tung tini tamna nai slai na video title te thumbnail lage sai makana khakle. Okay, sai me ke fari sai khana ron. Bura chala bai amar suksia buri kharthala me kongna tiyo. Inge fadi biskok se direct video mala sina. अरे नों साबो अरे ए तामने साइतो सनो बखा हा ताम नों साबनो साइतो अरे बा आजकल नों आसलम कवर से चंगता बोतमा हमला बा सलाना तुम हे gan sabon yor na sha sakko bai okay gan ta ka chakorom sa tabo apon chabiya ka de ya ka di chako ma osar tam hek sa tamne bakrok samu khalali ada ha अरे tamne chakor ba ko ba पुलिस रो नु खाय नु गया फो बरा asala bai bono he asala bono bisina thaja moto nai ta tabo khaja okay tamsa tamo ba nang tam nai tabo Nugu ne makana ble na ro. Ihi te tam sana tam hono amte chira rong no. Inge tini video bisilok dilia. Malai fina hai na hai taksa next video wa. Thanka bye.